Korang yang suka trade memes coin, ini ada barang baik daripada MXC untuk anda. MXC akan keluarkan satu features baru which is a Deck Plus. Memang khas untuk you guys yang suka trade under Solana Network. Memes coin, coin-coin baru yang listing, Pump Fund or Moonshot. Sekarang ni mesti you guys trade pakai Phantom Wallet, Flare Wallet, Photon or BullX. You guys dah tak payah susah nak transfer Solana anda daripada Exchanger kepada wallet-wallet yang tadi tu. Right now you guys dah boleh trade direct dalam MXC, dalam Exchanger anda. You guys boleh buka app MXC anda and you guys boleh tengok dekat atas belah kanan ni ada tulis Exchange dan juga Dex Plus. And you guys boleh tekan Dex Plus itu. Nanti nampak tak dia dah bawa kepada features baru guys. So dekat sini you guys boleh tengok ada favorite, ada hot, ada pump fund, even ada smart money punya trading. Interface and layout dia pada waktu ni memang simple gila. So dia ada wallet dekat bawah ni which is an asset you guys. And dia ada juga trade yang you guys buat trading. You guys boleh nampak saya ada satu masuk position dekat Tesla. And right now tengah untung 47%. Walai saya baru je masuk beberapa minit. Then dekat bawah dia juga ada market. Normally you guys yang biasa trade memes coin, you guys memang tahu pasal pump fund. So dia ada new create token, almost full dan juga open it. Kalau dekat dalam pump fund dia biasa tulis about to graduate dan juga graduated. So dekat sini pun sama saja sebenarnya. Let's say kalau you guys nak trade apa-apa coin pun simple saja. You guys hanya perlu tekan saja dekat coin tu. Macam ni coin Blaze. Tapi yang ni dah jatuh junam gila-gila kan. Nampak tak ngam, jadi kita balik-balik. Contoh kita tekan dekat Tesla. Tesla ni memang tengah aktif gila. Then you guys boleh tekan saja buy and you guys berasukkan berapa soul yang you guys nak beli dan you guys boleh terus tekan saja dekat buy sini. Saya dah tak boleh beli sebabkan saya dah tak ada cukup modal. Sebab you guys tengok dekat bawah ni saya dah pun beli. So let's say kalau you guys nak jual kan, you guys rasa you guys dah profit, price pun dah naik dekat sini, you guys boleh back balik and you guys boleh tekan sell. Contoh kita tekan dekat 60% kita jual dan kita tekan sell. Then dia dah pun selesai jual guys. Kita berjaya jual kadang kita untung 40% plus and benda ni memang padu. Korang yang memang minat trade memes coin, korang boleh try Dex Plus ini. Let's say kalau you guys nak try pakai MXC, you guys boleh klik dekat bio, buat KYC, deposit $100 and start trade. You guys boleh dapat bonus up to $60 untuk futures trading bonus. Pada saya MXC merupakan cara paling mudah untuk you guys nak kenal crypto.